Oleni kirlani somni parukan lo thleng veleta khovel thu thar langsar te kan lor le dona kan channel milo ngai hlut saka min lo tlo amin lo thlir sak tu te chi bai kan an buk le veka chau o tu nai chu Europe lam kholum apui rep rep khop maya anasa khop maya mithian pung chho zela hei hian nun phung mi hring nun phung a harsatna siamina ti khailakna sa viau boka hei friends a hian a big takin kholum hi anasa zual mi somnga an pel chho to a thizat thi in ran vul te po an thinwal to mai Europa hianin mi maktadoi za pakhat kholum hian a ngong nia soi ania friends a big hian maktadoi somnga chuang kholum hian a ngonga Germany a mi maktadoi som pariat vel ngong bok nia tarlan ania ninga ni nimin lam thleng khan kholum hi ala sang viau mai friends te le ramthren oma po hianin kholum lu to ka wanga borok ti vona tur electric kan man na sat lu to ka wanga electrical chet pha te po oma tiang te chu ni hita Paris a hianin kara no pangkum thum mi athi thu report om le boka anu le pa te hian no pang hi kara thi in an chhar hi kholum lu to ka wanga ni tin police te chu an soi boka Spain lama po hian mi thi an pung chhozel nia soi ani kumin hian Europa kholum lu to ko wanga thi hi mi zan kai chhoto nia soi ani a Spain ate France ate UK ate hetila hian Venezuela lir nging wanga thi an pung chho zela tukin lama kan puan ta kang khan mi za somruk pali tukin lama kan puan chin khan ya hi vena chuan mi za somret pariat an kai chhole tarang mai mi singtel labo anga report an ni boka heng bote hi engen chanchin ni don ni thi in mu an ni don nge andam chuak don ti chu hunin la hrilanga bo report hrim hi singtel tuna hian om mek ani chan chuan hathok tu khovel mun rang atangin an phone khoma chom dol na te tiang chuan ran puina te alu tu rui bokani za somret paret an kai chho tareng mayami za som mi sang khat zanga hliam lak chu an ni to boka chan chuak tu tim te chuanin pol rang in siamin le sarkar ranga chan chuak tu tim Venezuela lut te tiang chuan bial ranga a group te in thrangin malaknan kalpuya Venezuela khopui Caracas bi ka hian la Guaira state bi ka hianin malakna lian te kinakala helai mun he tuarna sa zual tu nia soyania UN report a chuanin building za chuang hi achim chhevek nia soi ani kha lir nging kha 7.2 ni in anhuwa 7.5 in an nuai chhun zom le a minute emporal ma in chu antor zual na chan ni te pon a hriat ani kum sang khat zako hnuwa Venezuela a lir nging na berzing ami ani thu nei tu te chuan an soi o US le Iran in rem na hantila memorandum of understanding an saina chuti rual chuanin malakna turtam takalo oma an in tiamna chu anin remna an saina chu ti hlotling turin hun an duwa ti hlotling turin ke an pe na nga ni chuti lain Hormuz Strait te po longtam jok ti an kaltlang chhota a alomom viau rualin ni zan lama thil dom lo de umai an thleng le a Iran chuan Hormuz Strait paltlang tum long te anan beilan ron kap le ni soi ania hei hianin ngai tuana ti thui viau hei hianin boruak atiral trile viau ti so sang le viau ni soi ani bungro phurlong cargo vessels Hormuz Strait paltlang tum chu Iran Revolutionary Guard Corps de chuanin ningani nimin lam khan Oman tuipui kam nei lamami chuan kap ni soi ania US official te soi dana nia he vessels hi a chenwal ni soi ania amma ero chu thile hliam ero an omlo ni in UK Maritime Trade Operation Center chuan an puang hetila hian nimin lama Donald Trump chuanin Iran hian US khai huit te vaimim te chutiang chu an leyangai don tin soya chu anin remna angin kalpuyani tur thu soin hemi hi Iran inbiak rem na thok tu negotiator ta chuan an hnol thuan soi thung ani President Trump chuan khovel sarkar zongjong tan market lo nei tu te tan kan honga kan tizawa chu Iran po hian an ron zom ve ngai ni hatia Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf chuan Donald Trump a soi chu anin remna ani lo thua soya IRGC lam hian Hormuz Strait paltlang tum long an bei thu hi
media rang in an run puanga US official te chuan an confirm thu an chei bok hei hi thu thar ania ni zan lam nimin lama thil thleng ani Iran powerful Islamic Revolutionary Guard Corps chuanin Singapore flag in tarna sumdong long Hormuz Strait baltlang tum chu an kap ti US official chuan confirm in he bungro phurlong Strait of Hormuz a be hi engral thuam nge ti hriat lovina kap ti soin unknown projectile ti anin maya engral thuam berin nge kap ti hi he thu bo che lai thleng hian tar lan alani lova ninga ni tlailama thil thleng kha ania Oman tuipui kama thil thleng ani US laminan confirm dan chuan he long he bungro phurlong he Hormuz Strait baltlang tum Oman coastline lamakal ania Iran chuanin longte hi marlampang Hormuz Strait marlampanga kal turin na ti a ma khan Iran khan thu chuan lo siam to a Hormuz Strait hi pumpuya kaltlang kha rem ti lova kaltlang na turbik Iran hian ruam man ni ngai tur ani chutianga kal lo chu ka an ni don bei an ni tur thu kha Iran khan lo soi to ani Oman foreign minister le Iran lam chu phone in bia in freedom of navigation an ngai poimo thu Oman lam chu an soi nia tarlan ania Hormuz Strait hi khovel tuipui intro mani wangin longte him takin an kaltlang tur ani ti in Oman lam chu an soi nia tarlan ani heti lai hian Israel lam hi Gaza laman lo boi vengat ngat boka Gaza hanti chuan kumsang ni somni pathum October ni saria Israel be nara phlak tak Michael pui tu te omna Hamas ho buzol kha ania Israel ne na inbang dan leka khosa kha anne Hamas lam po hianin kwa han la re orenga ma han la renga ei tuna po police te chuanin Israel police te chuanin West Bank le Gaza lama te dap chuan na han la thok reng nia soyani a bikin West Bank hi Palestinian khopui ti a khovelin na kan hriat kha ania is Jerusalem Israelina ni ruk in dawa alak te po kha helai West Bank wam chunga hian a oma Israel police te chuanin helpol mun ma le nuai mun ma te dap chuan na an thok chhozel nia soi ani hei hi Israel police te chuanin Palestinian mi engmazat an mana is Jerusalem a cheng then khatan ni thu kan thulang na chuan atar langa helai is Jerusalem an man te inbul hnaya hianin leihnoi koluna tanel luna an muchuak nual ni in Israel lam chuan an soya engani wang hian amo phur theitu nia an ngai wangin an man nia soi ani azaim checkpost anti West Bank a hian Israel police te chuan dap chuan na tuna hen ngor takin an thok chho meka Israel ram chunga Palestinian firfiak chet theina tur omangte tun haya malang na thar helpol hian an kalpui ni in an ngaya hengani wang hian Israel police te po hian dap chuan han thok West Bank atanga Israel ram chunga tanela tanga helpol ron lu theina turang chi te a om nia soi ni in is Jerusalem helai West Bank a hianin tanelenga mozat an muchuak nia soi ani Israel Defense Ministry Civil Administration Unit in an tarlan danin leinhoi ko hi metar somni panga borvel zetani a West Bank atangin Israel lama ver ania Israel ram chunga lu tum na nge ni in an ngai ani he thil thlenga hian Al Zaria atangin mi panni an manakum som thummi borvel ve nia an lan thu kan thulak na news te chuan an tar lang bokani heti la hian United Nations Agency chuanin Hormuz Strait kaltlanga long an kaltir le an tol chuat mek te antitop leilok ni in an soya hei hi Iranin Hormuz Strait a beile taw wang nia soi ani tuna hian UN enkol long tam tak somdol na phur ti te chutiang tengkar te chu Hormuz Strait paltlang turin strait a hian anom mek ania hei hi kaltlang arem hrilo nianga in Iranina Oman tuipui kama long abe wangin film khurthu hla an din tir mek nia soi ani indo mang chuan Hormuz Strait hi apanga in alakal lova amero chu US le Iranin hetianga boruak du om an siam tak nu hian long tamzok ero indolai ai chuanin akal tlang to nia soi ania karma sa khan Hormuz Strait a hianin longza somni panga vela kal tlang nia soi ania khami ma kar khan long kal tlang kha tamlo viau mai
IRGC nan tarlan danin Hormuz Strait a hian adu kaltlang thayani lo kaltlang turte chuan Iran phalna IRGC phalna an lak masak photangai ti in thu chuan lo siam to a chutianga kan phalna lalawa kaltlang tumte chu dinmun lo taka an ding don ti na ni be an tok lawang ti asoi theilo ni ti in IRGC khan thu chuan lo siam to ani Hormuz Strait Iran hianin kalsan he tum ho lo ti hi ania tuna US nena anin biak na po hei an transfung pakhata nia US hi chuanin khovel tuipui in trauma ni wangin longte him takin zalian takin an kaltlang tura ni tu mai in chia an kaltlang manan la tura ni lo ti kha ania amai ro chu in rem na ang hian Iran hi oman tum lem lo ni in alanga tuna hian boruak thar ti hian an ron om chhole ta mek ani hetianga Middle East laman boi mek lai hian Russia Ukraine lama po in beina halakal chhozel nimin loka Russia and Ukraine lama be pui thlakna wangin thi anom nual thu te kan puanga hei tunruma hian Ukraine in Crimea a be chungchang puana ngai vele don atiang khan anin be ton chhongar ngar hian deuh bermaya drone mangin anin chang ton sak reng maya Crimea hi kum sang le som palia Russia in an lak to khania sarkar tamjok chuan Russia ram chung ani hi an lapom theilo ani Crimea Peninsula hi Russia mainland nen karuchi Britain adai dana tuna Ukraine Russia malak na po hian Crimea hian poimo na takan naya Russia sipai logistic mun poimo tak angangai ani tun haya Ukraine chuanin drone mangin Crimea hian nuai mol maya hei tuna po hian mi panga lai Crimea hian an thile to ani halo bera mi panga an thini ti in Ukraine be na wangin hei thil thlengani ti in Russia lam chuan thu chuan run siama Crimean Peninsula chu Kiev chuan be puithlana mangin lian takin an normegani ti in helai Crimea Russia ina ada governor chuan soi Crimea governor Sergei Aksyonov chuan mi pahnih naupang tiamin nizan lama beina an thi a hnuwa mi pahnih dang an thile ti na soi drone beina chuanin helai Bryansk region ata hian chenara phlak taka thlen boka heta hian mi pahnih an thia Belgorod biala mi pakhat an thi bokani Russia Defense Ministry nan soidanin Ukraine drone zanhi somruk pakwa Russia van boru karon thlok lut Crimea boru karon thlok lut an ka thlak thuan puanga Krasnodar Krai lama hian drone inga mozat ron lutin oil depot akang mai achuak bok ani tin Russia ram chuan an soi bok ani UAV han ka thlak ke them le lamatla hi al na saviawa oil depot munate a al akang ne soi ani chu chuanin oil depot man kang aman kai kang mai ne stakin Alexander Karistonov chuan asoya hi Russian state run max platform jingami ani thunei tu Crimea thunei tu ta chuanin kang mai chuak awma wangle beina anto wangin Crimea hian power supply te po akhailak nasa ni inan soi bokani melma beina wangin energy infrastructure a chenwalani tuna hian temporary power outage om ti in Crimea thunei tu Crimea governor chon telegram aziak ani he thil thlen lai borvel vek hian Russia chuanin Ukraine lama be puithlana kalpui ve boka Russia hian rail locomotive pathum abayatin petrol station akang bok ne soi ani Sumi region le Zaporizhia region a hian Russia hian be puini janlama thlak ve boka chetna engengemo athleng ve bok ani in beton na hi alakal chhozel maya chuti line Russia le Romania inkar boru ka thalo viau nia soi ani boka Russia chuan nimin lam khan Romania consul general St Petersburg mi chu anot chuak nia soi ani hetianga Russia che chan hi thlamasa a Constanta Romania longchol mun khopui Constanta a Russia mission Russia ram palai mun Romania na akhar sakwang nia soi ani an boina achu chan ber nia lang chu mani do khan kan puan to kha Russia drone ninge yangai ten Romania khopui Galatia chetna athlen wang kha hania apartment kha drone ten an ron supua ka kang meina satakina chuaka kha Ukraine ramri Romania thil thlengania kha Russia thil ti nge ni in Romania chunanga ya Russia le nei to borok pon san deuh phat chan kha ani kha thil thlenga wang khan Romania chuanin July na ya Russia palai mun chu athria tira akhar tira
chumikal zela chuan tun hnaya Russia chuan an ram chunga Romania ram palai na thok a hnut chuak vele ta ani puan tur hi om neuh neuh a kan puang seng hri lo ni ta sela hei kan ti top ma in Myanmar lama han lut le lokila tun hnaya Burma sipai le mipui sipai lamin norna avung chawlea mino hlanga president ani le nu hian malakna thar zau zokin a kalpuya a tho pui thin China te heta Asia ko chaklam le Southeast Asian lamram te nen tho dun na chak jok nei tumina jin kwal na saviawani ei tun haya po electric car te Burma siam chuan na turin thuthlung ten zia puya tiang chuan sumdon na lama tho dun na engemaw zat nei turin ram engemaw zat atlo kwal ani chuti lai chuanin Burma sipai lam na satakin an cheboka international trade hub angchi Burma le sarkar dang sumdon ton na angchi mipui sipai thena an thunun te lalet turin theito pin an chhuwa mek ani chuti lai chuan hei Arakan army te chuanin Irrawaddy region lama beipui thlakna thar kalpuin an norna saviau ni asoi ani in beina hi achuak na saviawa Rakhine state atangin Arakan army te hian malakna lian takin Irrawaddy region laman kalpui ni in news rang te chuan an tar langa yaji le thawbang ramri hmuna te in beina lian tak achuak ni asoi ani military lam hianin Burma sipai lam hian reinforcement an tira nataka chet an tum chhun zom zel ni asoi ani kho engemaw zata yaji atanga athawbang in kar border a hian Burma sipai lam hianin sipai an ronda belzela artillery te tiang chuanin sipai motor tenen Western Command le Koni Pho Base Infantry Battalion 36 te chuanin malakna chakzo ka kalpuyan tum ni na langa chung ho tele AA ho hi anin nuai mek ni asoi ani zun ni somni khan helai na ya Burma sipai mun chu AA ho hian an lo la to a tu chu Warta Queen Post Hilltop Post ti asoi thin kha ania chumila le tur chuanin onglai sipai te hian ron cha chuak ni berina langbok ani AA ho khanin onglai sipai somni velan thata anral thuam le man ruwa thanem tak tin generator te Starlink device te an lak sak ni a soi ani boka Arakan army hian an huam chung state Rakhine state a hianin township som pasaria township som pali hi tuna hian an thunun meka abak hi Burma sipai lamten an la thunun ve ani an thunun kim te uviau to an thunun kim vio an thunun kim te uviau ani tiang chuan an huam chung state an state huam chunga khopui zong hi Burma sipai te hne na tanga lak sak vek an tum ania chutianga an la thei ni chuanin an huam chung bi ka hian mipui sarkar chaktak kalpui le pianti ran tum ni in media then khatte chon an tar langbok ani chutiang chuania hei keini lam chin state lama po mipui sipai lamten Burma sipai munte an han lamol molania amma ero chu keini lam he kanin lungrual lova mani le mani in bei kan ni wang hian kan ding chuak don lo ti na ani heta ZRA lam lein Burma sipai te an lo tho puya tin AA lo tho pui pol te pon oma tiang khan mani loka po Burma sipai an tho pui ZRA lam ten an tho pui awangin khopoi mo tak pakhat khan lak pha ni thum lai mai fighter jet tenen an tanga ti khan an la let le ania chuwangin chin state huam chunga khopui zong te mipui sipai te kuta awm theina ta na malak na chu eni chin state lama hi chuanin beisaya sang viau lo ani Arakan army te malak na an huam chung Rakhine state a hi chuanin township som pasari atangin som pali hi an thunun to ani hole soidon chon soitur tam tak hi oma khati china khan kan du tok le photanga thuthar ber rambial boina indona international news politics le kai noite mi puinga event te heta he channel a hian ti shu thrin ania minlong ai thlak sakin minlo thlir sak zel don nia du tok le photang